مرحبا قصه نوبتی که فورد لایک نه بگی دنگل که قصه درباره منش که یک شتر ده سوار میشن آنها خیلی پوستین یک خدی رفته سیان 12 روز میرن. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти Yagxp дараҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. пайғоми мулки ғариб барои ёру биродарои ғариб ҳамеша ханда дар лабаи шумо бошад. марҳабо қисаи навбатӣ ки форид лайки нахе баги дангал ки қисса дарбораи манаш ка як шутур да свор мешан ана хе пустин як хади рафтесян 12 روز میرن 13 روز میرن خیلی منخان کو و یاد ممکنه سگان کار بار کدار شطور همه خیلی مزنه بشکم شطور میمره این منش که طرف منخ چی میگه این چی گفت که چی حال میشه حالی ما چی میشه گفته هیچی شطور که مرد نشد خمون هم میمریم جیز نخمون نشد همه خیلی بدهیم خمون هر دمون میمریم کاروچی آخران نفس کشی قدم جا همه جای چیکار کردن در کار گفته هیچی شطور مرد خمون همین لواسمون ایتنمون میرونم میفریم گالی میشینیم خیلی 1 ساعت پس میبینیم 2 ساعت پس میبینیم مایلی میگه منش کرد لواسا رو میرونن هر دش همه خیلی گالی شیشتن پوستین یا یگان چینه یگان دیویجو خینه این منش که یک نگاه میکنه بای پای منخ همون چولشو میبینم خیلی دراز میگه وای چیه میگه که این ریشی دوام عمر این ریشی دوام عمره میگه ریشی دوام عمر چیه این رو میگه اگر حال نو بین پای تو بسخیم دوری تو بسخیم با عمری تو دراز میشه با پردازین ایت میشه ها با گفته چیز داشتی تک داخل بگی در کون شطور بسخ پردازین عمر سوارشیم بریم داشو Сыгыры суқтай. Это накиду видео, молодец, ном по ному. Мы тра айрузи авал гуфтудум ки дар бери шерқ хина эсодан. барои ҳамо дар куҷое ҳастен дар кадом ҳолате ҳастен фақат такя ба худованди ягона иншоалло раҳмон худо ҳаст кадаи худуш саришта мекунад.